Ambote, ngizambote. Vamos kutaunga, tutondele, tumakwiza. Sitolonga ndinga cheto, ndinga kintinu kia Congo dia totela, tutondele. Je vais passer la vidéo. On va, c'est en anglais et anglais. On va passer un vídeo aqui. Vamos tentar traduzir ajuda os que não entendem inglês. Un instant. C'est Doctora, Doctora La Gamma. Yeah. Vamos soprar 10 minutos. On va juste pour 10 minutes, mais soyez vraiment attentifs. Attentifs. So I'm going to take you through a certain aspect of the works that I assembled for the exhibition that we had at the Metropolitan a year ago, Congo, Majesty and Power. To begin with, I want to just make the statement, put this out there, that sometimes an image of a woman is not simply a woman. Let's think about that a little bit. Artists working in many distinct cultural contexts have given original expression to extraordinary conceptions of women. These at once nurturing and formidable figures are identified with the life cycle. Such diverse visualization mine the female body's potential for procreation as a springboard for reflecting on critical existential concerns. At their origins, such creations were conceived to enhance the well-being of their communities. The dramatic creative license that informed these depictions is often self-evident. In others, what may appear to be literal representations of conventional human interactions are far more complex. So let me give you some examples of what you are likely to have encountered in world art history surveys. To begin with, on the screen, from the 1st century AD, sculptures dedicated to the Ephesian goddess Artemis were created along the coast of modern-day Turkey. Such monuments are arresting for their colossal scale and the extrusions in the form of breasts or eggs that cover the body. Another highly charged and fantastical, larger-than-life female presence is the massive Aztec tribute to Coatlicue in Mexico City. The visage of this mother to the sun, moon, and stars, and patron of childbirth, is defined by 2 serpents. Above a torso festooned with severed bodily appendages, her lower half is wrapped in writhing snakes, and her feet are taloned. The regency of Queen Ankenes Mary II on behalf of Pepi II during the 6th dynasty of Egypt's Old Kingdom was commemorated through portraits of their relationship. Although both figures are defined as fully formed adults, they are hierarchically proportioned with the ruler seated in his mother's lap so that they face in opposing directions. And in the West, for millennia, artists such as Giotto have grappled with the majesty of the Madonna and Child, enthroned
as well as the pathos embodied in the Pietà by Michelangelo. In what for many is among the most remote and unfamiliar of places, a region that lies at the heart of the African continent, spanning areas of what are today the Republic of the Congo, the Democratic Republic of the Congo, and Angola, the most gifted artists channeled their ingenuity into a sculptural genre intimate in scale. On average 12 inches in height, the surviving corpus of freestanding wood figurines depict a regal seated female figure elevated on a dais, supporting a diminutive secondary figure in her arms. These are striking for the range of formal interpretations that artists contributed to their definition, which we'll be looking at this evening. Given the dearth of contextual information documenting their original use and their relative naturalism, they have largely been interpreted as, in art historical surveys, as timeless representations of the quintessential relationship between mother and child. The creation of hundreds of such works from the mid-19th to early 20th centuries was, however, fueled by an urgent need to respond to a specific state of affairs in the life of Congo communities. Ultimately, this female-seated leader was at once a manifesto and catalyst for the idea of wealth in people. This evening, I'm going to share with you the relevant socio-cultural context out of which this form of expression emerged. And in order to do so, let's go back 4 centuries to the year 1482, which marked the convergence of Central Africa and Europe on the coast of present-day Angola for the very first time. On the left is the Portuguese monument carved from limestone in Lisbon and delivered by the navigator Diego Cao on his inaugural mission to the mouth of the Congo River. On the right is the very first work of African art sent to Europe. Oh, desculpa, excusez-moi, je veux dire un mot. Entendez ce qu'elle a disse? Papa, à droite. Yeah, entendi mais ou menos, né, que ele está a falar sobre... Não, não precisa voltar mais atrás. O que está à direita, até o que está à direita. O que está à direita? É que temos aqui duas... temos ao lado esquerdo, perdão, né? Aqui está no sonho. Essas figuras aí socioculturais de Angola, que ele falou sobre 4 séculos atrás, quando o Diogo Cão chegou no Rio, usar essas figuras foram coisa importante em Portugal. Mas à direita temos o primeiro presidente de arte que o europeu recebeu da África. Recebeu da África, esse tipo pilar. Tu as compris, non? Non, pas trop. Bon. Non, l'ivoire, là, c'est... Je veux reculer 2 secondes. The convergence of Central Africa and Europe on the coast of present-day Angola for the very first time. On the left is the Portuguese monument carved from limestone in Lisbon and delivered by the navigator Diego Cao
on his inaugural mission to the mouth of the Congo River. On the right is the very first work of African art. Very first work of art of African. Yeah. Papa, c'est bon, papa, qui dit ça? Ouais. Art sent to Europe. So, c'est le premier cadeau africain envoyé en Europe. Hein? Oui, par Diego Cao, ça je sais. Non, non, non. À gauche, c'est le Diego Cao. C'est Diego Cao. Ça vient du Portugal avec Diego Cao. Mais à droite, c'est le cadeau, le premier cadeau africain, disons art, africain, envoyé en Europe. C'est africain en Angola. Congo Kingdom, Congo. Congo. Il n'y avait pas d'Angola. Nous avions Angola. Congo, yeah, Congo. Congo Kingdom. Va me continuer. On va s'arrêter dans 2 minutes. Écoutez très bien parce que daqui a pouco ela vai fazer uma coisa muito importante. Dans 10 minutes, tu vas comprendre pourquoi, papa qui dit ça, tu vas comprendre pourquoi je dis ça. As a diplomatic gift several decades later by the Congo sovereign Afonso I to Pope Leo X, a Medici prince. This elephant tusk represented the most precious of materials, and its surface was adorned with delicately incised spiraling bands of geometric patterns. This abstract decorative program that you can see winding around the surface of the tusk has been interpreted as a visual metaphor for indigenous notions of humankind's spiritual journey into this world and on to the next. Between the 16th and 18th centuries in this region of Central Africa, Congo princes commissioned carved ivories and woven textiles from local artists as prestige items that they sent to their counterparts across Europe, who in turn preserved them in their art cabinets or Kunstkammer. And for those of you who had the opportunity to visit us last fall, our first room of the Congo exhibition at the Metropolitan consisted with all of the examples of these early precious ivories and textiles that have survived in European princely collections. Now, these were really art for art's sake. Cloth was a measure of wealth in Congo society, and textiles that were elaborately designed were the most prized luxury good. In the early 16th century, the Portuguese sea captain and explorer Duarte Pacheco Pereira declared that Congo luxury cloths were so beautiful that those made in Italy do not surpass them in workmanship. And for on va s'arrêter là. Lina, entendeu ce que ela disse? Yeah, mais ou menos, tipo, porque ela está a falar muito, eu não consigo entender muito bem, escutar muito bem. Não, ela está não, eu vou explicar o que ela disse, mais importante. Elle a dit que c'était le monsieur Duarte Pacheco qui a dit que... Considère... Pode falar. Não, tu pode dizer, yeah. Non, elle disse... Non, speak in French. J'ai un peu compris. Tu as compris, hein? Un peu, elle dit que l'ivoire là, c'est un matériel précieux, hein? Et le textile. Ouais, maintenant, elle ne parle pas de l'ivoire, mais elle parle de... Vai, Lina. Pode falar.
Não, explica em francês para eles entenderem. Ah, ok. Elle est en train de parler de l'art africain, disons l'art Congo, hein, Congo, le continent, le royaume Congo. L'art et le vêtement, ça c'est le raffia, hein, était de qualité mieux que les Italiens à l'époque, tu vois. Meilleur que Gucci, hein, donc. Não entendeste? Não, entendi. It says it's the most beautiful, yeah, I know. Qualidade, beauty, não só qualidade, high quality. Ok, c'est bon. Ça va pour que c'est bon? Oui, c'est bon. Alors ça c'est nos ancêtres, hein. Donc le raffia, mais en qui commence, on dit poussou. Poussou. Meilleure qualité que Gucci, hein, tu vois. Au 16e siècle, hein. Depuis le 16e siècle. Ok, ça c'est toi et moi. Alors, on va passer encore une autre vidéo. On va passer une autre vidéo. Rapidement. Depuis, vamos à lição. Parce que ici, on est en train d'apprendre le Kikongo, mais on est obligé d'apprendre notre histoire. Hein? La culture Congo. Quand je dis Congo, je dis avec K. Pas avec C. C'est le colonialisme. K, c'est nous. Hein? Et puis, c'est pas les mêmes frontières aussi. Ouais, bien sûr, avant la division de l'Afrique. En frontière, en pays. Attends un instant. Un moment, ça. Un instant. Ok, para quem estiver nos assistir, vamos aguardar um pouco. Vou passar um vídeo aqui. Rápido. Ouais. Donc, hip-hop. Yeah? Yeah, hip-hop. Hip-hop. C'est le Congo, c'est nous. Ah. C'est nous qui avons inventé hip-hop. Vous allez comprendre maintenant. Ok, vamos entender agora. Lubamba lwatunge mbanza ambutai yaleke luvutuki mungabata pena soli masole lwatome senti nsieto ya kivuila yaya. Je vais vite expliquer, vous expliquer rapidement. Il y a Congo Square à New Orleans, Congo Square à Philadelphia, Pennsylvanie. Donc Congo Square, à cause de nos ancêtres, le nom vient à cause de nos ancêtres, disons. Ceux qui chantaient, ceux qui étaient la majorité à New Orleans et puis en Philadelphie. Attends, ok, on va continuer. Lubamba lwatunge mbanza ambutai yaleke luvutuki mungabata kwenda soli masole lwatome senti nsieto ya kivuila yaya.
lubamba natunge nzo natunge mbanza amutai ya lete nukutuki mumabata twena sodi basole twatome senti ncheto ya kifuila yaya nayokaka sango ya lubamba lingomba oyo ya banangola nakutana na patrinyo ayebisinga zonga mboka natuna ye sango ya lubamba ayebisanga maloba oyo mangwa na zonga mboka tosala bilanga tobokolo bibwele avenir ya afrika ekouta se na mabele nayokaka sango ya lubamba kibuka ketoka esingola nakutana na Fernando ayebisinga zonga mboka natuna ye sango ya lubamba ayebisanga maloba oyo yango na zonga mboka kosala bilanga kobokolo bibwele avenir ya afrika ekouta se na mabele Papa qui te fait ça? Oui. Attends, je vais reculer un peu, hein, parce que c'est en portugais. Hein. Je vais... Attends, je vais reculer vite, vite. Hein. Le nom, pourquoi on dit Congo Square? C'est à cause de nos ancêtres, hein? C'est les esclaves qui se réunissaient dans le... C'est un quartier, selon l'autre historien, qui se réunissaient chaque dimanche et chantaient. La majorité était ressortissant du royaume Congo. C'est pour ça qu'on appelle Congo Square. Ça existe jusqu'à présent, hein? Ouais, si jamais tu visites Orléans, New Orleans, bien sûr, New Orleans, ça vient de Orléans en France, hein. C'est un territoire congolais, français, hein. Ils avaient vendu ça aux Américains. Ok, on va continuer. Bilanga tobokolo bibwele avenir ya Afrika ekouta se na mabele nayokaka sango ya lubamba kibuka ketoka esingola nakutana na Fernando ayebisinga zonga mboka natuna ye sango ya lubamba ayebisanga maloba oyo yango na zonga mboka kosala bilanga. Ça, c'est pour vite expliquer. Beaucoup disent que c'est le jazz, c'est le mélange de beaucoup de genres. Ça, c'est vrai. Mais pourquoi nous disons que le jazz, ça vient du Congo, dans les musiques du Congo? Disons, quand on dit Congo, on dit la rumba, kumba. Tu vois la vidéo que je t'avais envoyée. Donc, rumba, nous sommes demandé Lina. Rumba palavra vem de kumba aqui Congo, hein? A dança. Kumba. Dança et genre, music genre, yeah. So le jazz vient de là. On va comprendre. Elle va expliquer, hein? On est en train d'apprendre ça pour dire, il faut passer ça à nos enfants, pour pas qu'ils disent ça. Très important. Ça, c'est notre héritage, hein? C'est à nous. Ça, c'est nous. Entendeste, Dona Lina? Nem Lina. Yeah. Essa é a nossa herança cultural.
Temos que passar os nossos filhos, senão, pronto, falhamos. Avenir ya Afrika ekuta sena mabele. Nyayoka kasango ya Lubamba, kivuka chetu kya Esingola, nakutana na Fernando, ayebisinga zonga mboka. Nakuna yesango ya Lubamba, ayebisanga manoba oyo, yango na zonga. Oh, pardon, c'est mieux, pardon. Alors, je vais répéter. L'expression bamboula, la danse bamboula, ça vient de Kikongo. Bamboula, bamboula au moyo. Je crois qu'il y a une danse, c'est nos frères caribéens, je crois. Même, bamboula au moyo, rappelez quelqu'un. En France aussi, les Mindélé, ils disent faire la bamboula. Ah, voilà, ça vient de chez nous. C'est notre, hein. C'est à nous. Même, hein. tu vois le tango? Le tango, je ne savais voilà. pas. Juba danse. Juba, ça vient de Kikongo, Zuba. Zuba, c'est frappé en Kikongo. Faut que je prenne une photo là, de ça. Oh, non. Ça, je vais t'envoyer la vidéo. Hein. On a ça sur YouTube. Ouais. Tango, ça c'est évidemment, on ne peut pas se cacher. Hein. Tango, c'est tango, hein, l'heure, le temps, le soleil, l'heure. Alors, on va passer, elle va bien expliquer, hein, d'ici peu. Kosala bilanga kobokolo bibwele, avenir ya Afrika ekuta sena mabele. Lubamba lwatunge ndo lwatunge mbanza ambutai aleke. Luvutukimunga batape na soli masole, twatome senti ncheto ya kivuila. From Haiti, right? Changing the pitch of the drum. Okay, let's go on. We have to go. So here's the drum. So the Juba dance is one of the dances that was observed in Congo Square. And this came from James Thomas, who saw the dances in the 1840s. Actually, James Thomas had been to New Orleans, had been brought there as an enslaved person. And this time he comes back as a businessman. And Robert Farris Thompson found out that this drum comes from a Kikongo word, well, this dance comes from a Kikongo word, as well as a verb meaning zuba, which means to slap. Very, very important. So here we have the influence, the carryover. We have hambone, we have slapping juba. The influence also extends to Greek shows steppers, college students who step in Greek shows. This other dance, the Congo dance, very, very popular. It was the most written about dance during the American period. And there are lots of narratives about it, lots of eyewitness reports. Timothy Flint also saw people dancing the Congo dance in the streets of New Orleans. This dance is related very closely to the second line dance when it was seen by some of the, by Benjamin Latrobe particularly. He saw women with handkerchiefs dancing around the insides of one of those circles that he entered. Remember I said he entered the circles. Ok, merci beaucoup. On va s'arrêter là. Je vous envoie la vidéo après. Hein? D'ailleurs, je peux le faire maintenant. Attends un instant. Nina, vou vous enviar o vídeo. Tá bem, muitas novidades. Não, isso aqui é importante, sabe?
Tipo, eu quero aquele de Ah, inglês ok. também, o vídeo, se tem. Tem Um momento que só, escutar. inglês Coisa. também. Muito bem. Tu as vu les liens, les deux liens? Mandez deux links. Yeah, ok. Yeah, ok. Tá bom, então vamos à nossa lição de hoje. Si vous nous regardez, on est en train d'apprendre le Kikongo, mais bien sûr, on doit prendre aussi, on doit prendre la culture sur la culture Congo, hein? La culture Congo. Quand nous disons culture Congo, on dit Congo de Totel avec K. Hein? Quand vous apprenez Kikongo, là, vous apprenez também a cultura Congo. Congo, quando vous dites cultura Congo, é com capa, Congo com capa. Yeah, muito obrigado. Vamos à nossa lição de hoje. Acho que o tempo foi. Vamos à lição de hoje. Vamos rapidamente, on va juste vite pour le proverbe. Hein, je vais vous aider. Nous allons seulement Provérbios. Un momento. Ah, ok. Un instant, on vous a dit bonjour, Nengwalina. Alguém te cumprimentou? Samuel Agar. Oh, Samuel. Bonjour. Eu pedi. Ah, elle a fini, non, Samuel. Samuel Sandro. Elle a dit, je t'aime. Oh, merci beaucoup. Ingeta. Il vit près de toi. Samuel, c'est pas loin, c'est près de Lyon. Hein? Oui, c'est Grenoble. Lyon, oui. Grenoble. Ah, c'est à côté. Encore Kambote, Tata Loïc, du Tondele. Kalingako. Ah. Olha, Samuel está comentando. Você tem que responder, tem que falar com ele. Muito pequeno, não estou a ver bem. Ah, ele te dizer, passem a dar também tempo aos espectadores. Não estou a perceber. Ah, sim, vamos dar. Espectador que falam Kikongo. Ingeta, Tata Loïc. Tata Pitusissa. Si vous tendez une masse, il ne faut pas emboucher Avon soit lekele, kukakiko enwa. Kukakiko enwa. Tutondele. Avon soit lekele, kukakiko enwa. Tutondele. Nengwalina. Tá chegando o português, por favor. Se amares uma NASA, não tapa sua abertura. Avançoana lekele, lekele, kukaki ko enwa. Tutonde, avançoa lekele, kukaki ko enwa, tutonde. Tata que tu sais ça? Le bruit et la chasse ne vont jamais ensemble. Avombizi uvonda. Kukovodiko. Engwalina. O barulho e a caça não andam de mãos dadas. Avombizi e vonda, kukovodiko. Kukovodiko. Avombizi vonda, kukovodiko. Mais l'explication pour ce proverbe-là, papa, je crois que je t'avais envoyé ça, non? Ils ont, quand ils ont un projet, hein, un business, faut pas dire haut, hein. Faut pas trop parler, ouais. Là, faut pas trop, mais voilà. Faut garder le secret, ça secret. Bon, tu es prêt, hein? Sinon, ça va tomber. Yeah, ok.
Muito obrigado. Muito obrigado. Eu acho que essa pangizeto. Sito kaisa pangizeto. Nengwalina. Kunanzo mavimpi, Ingeta tutondele tuna mavivi. Iyenu, Onye tope tuna mavimpi tutondele. Tondele. Ingeta. Tata kitusisa. Kunanzo mavimpi. Ingeta tuna mavimpi. Tutondele. Yeyenu, Ye tope tuna mavimpi tutondele. Tutondele, tuyangalele. Makonzo. C'est pas comme ça, hein? C'est comme ça. Voilà. Ok. Tata nzinga, zinga kwaku. Tata nzinga, zinga kwaku. Tata qu'est-ce que c'est ça? C'est zinga, j'ai oublié. Ah, c'est zinga, c'est durée, non? Ouais. Oui. Oumela na yo, on dit amical. Woumela, ouais. La langue de papa maréchal. Donc, tu traduis? Tata nzinga, zinga kwaku. Donc, papa zinga, longue vie à toi. Ah, merci beaucoup. Nengwa Lina. Papa Zinga, tem a longa vida. Muito bom, muito bom. Tem a longa vida. Kansi kuna kwenda kuzingidiko. Kansi kuna kwenda kuzingidiko. Mais là où tu vas ne dure pas longtemps. Merci. Nengwa Lina. Onde vais, não demora, não tem muito tempo, uma coisa assim. Não passa muito tempo lá. Muito bom, obrigado. Tata nzinga. Tata nzinga. C'est quoi déjà? Comment on dit ne dure pas kuzingidiko? Kuzingidiko. Kuzingidiko. On fait un peu le jeu de mots, tu vois, zinga, nzinga, zinga. Au fait, zinga, c'est Woumela, comme on dit en lingala, mais là où tu vas, kuzingidiko. Ok. Tutondele. Et ouais, c'est une longue. C'est la nouvelle leçon, hein? Ah, ok. Usamata nous segui. Olha, Usamata segui. Primeiro, quando você explicou que tem que falar de Congo, Lina, ele disse assim, olha. O Samuel disse que. Tá vendo? Não dá pra ver. Rio. Samuel tá dizendo que Congo. Kuzingidiko, non tad. J'ai une question, papa. Pardon, allez-y. Si je veux dire à plusieurs personnes, ne durez pas. Que nous zingidiko. Ouais, c'est correct, ouais. Très bien. C'est classique, hein? Tu parles le Congo classique, tu vois? Parfois, les gens vont se demander, mais c'est quoi? C'est qui Congo ça? Tu vois, la langue évolue, mais le point de départ, c'est le classique, tu vois? Sinon, c'est perdu, hein? Là, on est faux dans tas. C'est ok, tout tourne de la monde obligation, moi. Ok, un moment, ça va passer. Descendre vers les leçons. Je vais passer la leçon d'aujourd'hui. On va avancer, hein? Ça devient dur maintenant. Ça évolue, hein? Ça devient dur, hein? Faut vraiment. Soyez vraiment attentif parce que le professeur Zokara, il a beaucoup travaillé. Hein? Ok, on va vite parce qu'on a plus de temps. On a plus de temps. Alors on va avancer vite.
Ok. I don't want verbs con. Aujourd'hui, c'est les négatifs. Tata kitusisa. Nzolelevo walongoka. V. Kizolele longoka ko. Nzolelevo walongoka. V. Kizolele longoka ko. Nzolelevo walongoka. V. Kizolele longoka ko. Tu peux lire encore, s'il te plaît? Nzolelevo walongoka. V. Kizolele longoka ko. Merci beaucoup. Ngwalina. Nzolelevo walongoka. V. Kizolele longoka ko. Ah, tondele. Tata kitusisa. Nzolelevo walanda. V. Kizolele landa ko. Très bien. Kizolele landa ko. Ngwalina. Nzolelevo walanda. V. Kizolele landa ko. Kidada kita vocal longue, la voyelle longue. Kikongo, c'est la voyelle longue et la tonalité, hein? L'intonation. Faut Walanda. une toi sans que dire. Landa. Ok. Landa. Yeah. The name. Tata kitusisa. Nzolelevo walwaka. V. Kizolele lwaka ko. Nzolelevo walwaka. Oh. Kizolele lwaka ko. Tu peux répéter s'il te plaît? Nzolelevo walwaka. V. Kizolele lwaka ko. Tu as conjugué le participe passé, hein? Disons. Tu as conjugué l'imparfait, donc. C'est ça qui Congo, juste la tonalité. Si je dis Yaluaka, donc c'est le passé. Yaluaka, c'est le présent, tu vois? Combien la bonne prononciation est importante. Entendez, Selena? Yeah. Só pronuncia a mesma palavra, mas a pronúncia você conjuga o passado, a mesma palavra, né? Sem mudança. Yaluaka. Yaluaka. C'est bon, papa, que c'est ça? Ça va évoluer, on va évoluer. Yakwenda kuna. Bon, kwenda, c'est bon, ngenda. Mais souvent, le même mot, la mesma palavra, só a tonalidade que define o tempo. Ngwalina, vamos ler, né? Nzolelevo walwaka. Nzolelevo walwaka. Nzolelevo walwaka. V. Kizoleko alwaka ko. Ok. Yamona. Hein? Je vais voir. Yamona. Hein? On a mis. Yamonao. J'avais vu ça. Yamonao. Je vais voir ça. C'est compliqué, hein? Non, ce n'est pas compliqué, c'est joli. C'est pas compliqué. Voilà, bien joué. C'est ça, c'est notre langue. Hein? Tu as compris ce que j'ai dit par rapport à ça? Oui, c'est... Yamonao. Hein? J'avais vu ça. Yamonao. Hein? Quand je viens chez toi, je veux voir ça. Yamonao. Hein? Montre-moi ça, Yamonao. Yamonao. C'est déjà le passé. Ngwalina. Nzolelevo Wakota. Wakota. Attention, Nzolelevo Wakota. Nzolelevo Wakota. V. Kizolele Kotako. T'as dit ça? Nzolelevo Wakota.
V. Kizolele kotako. Très bien. Mais si je dis Nzolelevo Yakota, c'est dire Ah, c'est quoi? je veux venir, c'est moi en gros. Pardon? Si je dis Yakota. Ouais. Non, mais j'ai dit Zolele Kota. Non, you can. C'est la même chose, hein. C'est la même chose parce qu'il y a Kota. Quand tu mets Ya, c'est déjà respect déjà. C'est la première personne. Zolele Kota Muna Zulu. Zolelevo toi Kota, c'est nous donc. Kota, ok. Ah, ok. Donc, écrit en français, très belle langue, j'adore, c'est bon. C'est notre langue, la langue de nos aïeux, hein. On doit respecter ça. T'as qui tu sais ça? Nzolelevo Wafinama. V. Kizolele Finamako. Nzolelevo Wafinama. Kizolele Finamako. Kizolele Finamako. Nengwalina. Nzolelevo Wafinama. V. Kizolele Finamako. Ya Finama. C'est déjà le passé. Ya Finama. Pas facile, hein? Mais eu pensava que o Afinama é apertar, afinal é outra coisa. Finama, aproximar-se, não? Aproximar, to get near, yeah. Eu pensava que é se apertar, tá vendo? Não, depende. Aqui não, neste caso não. Nzolelevo Wavunda. Tá isso? Nzolelevo Wavunda. V. Kizolelevundako. Titondele, Kizolelevundako. La voix est longue, Kizolelevundako. Nzolelevo Wavunda. Kizolelevundako. C'est le présent, je veux pas me reposer. Yavunda. Nengwalina. Nzolelevo Wavunda. V. Kizolelevundako. Levundako. Tanta que tu sais ça. Nzolelevo Wayumbula. Wayambula, pardon. V. Kizolele Yambulako. Levo Yambula. Kizolele Yambulako. Nengwalina. Nzolelevo Wayambula. V. Kizolele Yambulako. Essa palavra que eu sei desde pequena em Kikongo. Por causa dos avós, Yambula. Elle dit qu'elle se rappelle quand elle était petite, hein? La grand-mère, le grand-père, elle disait Yambula. Arrête. Laisse. T'as dit que c'est ça. Yindula. Nzolelevo Wayindula. V. Kizolele Yindulako. Nengwalina. Nzolelevo Wayindula. V. Kizolele Yindulako. Nzolelevo Wayindula. Kizolele Yindulako. T'as dit que c'est ça. Nzolelevo Waseva. Waseva. Accent aigu, hein? Nzolelevo Waseva. V. Kizolele Sevako. Kizolele Sevako. Ya Seva. Nengwalina. Nzolelevo Waseva. V. Kizolele Sevako. On est en train d'évoluer, hein? Ça commence à chauffer, hein? T'as qui aussi ici? Nzolelevo Wiza. V. Kizolele Kwizako.
Très bien. Kwiza ko. Nengwa lina. Nzolelevo Oui. kwiza. Kwiza. V kizolele kwiza ko. Ndele kwiza ko. Nzolelevo wenda. V kizolele kwenda ko. Ndele kwenda ko. Nengwa lina. Nzolelevo wenda. V kizolele kwenda ko. Ya kwenda kuna. Hein? C'est le passé, hein? Oh, yeah, kwenda kuna. Kwenda kuna. Kizole kwenda, ça c'est pas le passé, hein? Kwenda. Kwenda kuna. Ok, on va bientôt terminer. Oh, yeah, zolele kwenda kumakasino. Yo. Tu as un peu parlé du dialogue là. Yeah, the dialogue là, yeah. Je le vois, c'est va avec, je sais va quoi. C'est bon, on va s'arrêter là. Merci beaucoup. Vous êtes de Euro, hein? Euro ba Congo, hein? Inget. Tutondele inget. Tutondele. Vamos continuar a próxima vez. Espero que tenhamos mais alunos. On espère, on attend nos frères, nos sœurs. Ok, tutondele, luenda kiambote. Tutondele, sala kiambote longo. Tutondele, fukambote. Bye. Bye.